sine o tātou tāla fōu mwhaiona tū whā te Cielo Radio Samoa mō le nei awa oli. I talo ta mua o lipatia mailam tau te tele o manuanga o se tangata whainga luenga na awhia i le tai awa na leila. I le a aio Wellingtone, ina wa mauma o mia lea tangata se tulou, i le vao le loli ma le masini kalo ni sasa o ota, po le vaenga wata o le truck and skip bin, masalo miana tula i maia o whaatino ana ngā luenga le tai ao. Na whafso ta i ane leo le mta upu i Manning Lane, po le tātonu leo le tula i lima le tai ao na leila. Mo se feso swani, ma na whaamonia mai se tasio so upule au nanga o leo o lea na vave lava o na talia tuai sui o whaavlawe tutupu whaafua sei po emergency services i le nei mta upu mta utia. Whaamanino le tai sifi o le vaenga o whaavlawe tutupu whaafua sei. Fire and Emergency Central Shift Commander ya Murray Dunbar na talia atu le lato au nanga feso swani atu le tau mawhai ave ese mai lea tangata wa mamauma o mia le loli la uota ota. Mai le whaasauina mai ai o le na whaamanu aliaina, o le na whaanatinati atua i loa o ia i le whalemai mō tonga fitinga. Li poti ai whailava sina o ngā matu ngā o manuanga ale nei tangata. Ua whailoa atu nei le whaalaputu putonga tuma o te le malo le vaenga o ta o le WorkSafe, le nei mata upu, ma o le angalulueanga i ai mō ni sa i linga. Ua whautua i nai le mamanu lau tele o tangata o le awhapenao na muli mawina le toa tele ai o suia o nanga o leo mwhaalavlawe su whafua sei i le nei no whanga na tula i ai le whaalavlawe a wala vaola ato suenga. Olo o sa ilia nei leo ni tangata se toa tolu, tua ia leo swa i ai o ni tangata se toa lua i Matangi o i tūla tāne i Hamilton. Whamatala leo o ni ngai o inga whaalea lofa na whaia e nei tangata ma o tatau o na tau fia. I ripoti le nei mata upo e whaapea na soi mai whafo i lātou mai se taava leilo nei tu a inga o le Ford Falcon lanu liuli. Ma whaatino lofa o ngā li mai tangata to o lua wā fia nei. Ma e tā ua e onga lava manuanga, ma o lea na whaanatina tatuai le whale mai mōtonga fitinga. Ma ua, na whaatino fo e ia tangata e to tolu nisi fo o ngā yoinga, o le whaavivili ai o pa o ta avale po burnout, i whai tu o Mary Church Road, po le tu lai valu lea fiafi o le aso tō na i tāluai, a o luma na i ai le wha o ngā lima i lea lava fiafi. Ma na whaamaunia mai e sui o le Hato Hone St. John's, e to o lua ni tangata na ilo manuanga, i le nofuanga au le awina tu le whale mai i Waikato. Ma o talusanga i nai nei le au nanga o leo, so se tasi lava o si la fia i lanto o lo o i le ata, o tu atu nei i tua, ina ia vave whafso ta i atu lo lato o fisa. Inisio tala, e lima ni fale maututongi o ta tala aloa i nei i ure nui, o se matati au wapatipatia, o no tu langa o sanga una i ai ma wha maalosia, so tanga vavala lato Maori mau lato tangata no, ai meso tu langa o le a sanga una i ai i lato, o au ai ngai ngā lulue anga e ina ia mau lato lava ia fale, wha apea le iai o ia fale i totono lato lava lau whanua. O nei fale na mawhai no whausia mwhatino ina tawala mai le vaenga o whaingoina ina o le ngāti mutunga. Ma o whamawina na o lato whaia lea fuafuanga mo au ainga Maori. O tangata e tupunga mai i lea tu ainga o tangata Maori ma lea tu ainga. Po le vaenga o tau o tribes. O se polkalame na tu whaata sia ina ia fisoswani ainga Maori e amata sa ili ma a puti mo le lumanai. O le ama whai o na nofo maututongi ai mo si na taimi po le lima ngai le fitu tau sanga le umi ai ile na fo i taimi o ta pena e whaatau motu so lato lava ia fale. Ma ile mawai so lato lava ia fale motu o le avano le leile mo se isi fo i ai o le aso so mai ina ia wha mautu ia fale maututongi a wa fo i alato tau mawhainga. O awala e whawhaingo fiai au ainga Maori o na maua no whanga a o fale e au mawai. Whamawina o ia fale fau ua whapenao na whaatuina i le 30 kilomita mai tu se sae o New Plymouth. Mai mō tangata i whiatarosanga mō ia fale, whamawina e te tau o no lato Red Stala i le wahenga o ta ua le ka Ururoa's whanau Saver Program. Ma ia mai ale leile por kalame tawa o onga i mata upu tau tupe. Ina ia mauti noa o lo whaawa upetu langa lo anga i ai le te patau lai. O le wa ai mamao le nei por kalame. O le whaawa wai leo na mawaa o tu langa tau si leni. Ma tu langa le mawhaipea o na umia e ia au ainga o ni fale. I tala i tālonga o le awhai malanga atu nei le autai toa fito New Zealand. E au noa ma le lato whaia o ngā ulu, mo le isi vai o le taamilusanga laka pita i toa fito le laralangi. Lea o le awhatino
i Amerika. I ripoti malele tio whaamalo New Zealand na whaamawinai ua le mawhai na malanga le li whaia o ngaulu ya Tomasi Kama i Amerika. Taluai li whaafitau li le visa e malanga tuai o ia male au. Ua whaamania mai ai le pūlenga a le aula kapia New Zealand, ua le anga ia tuai nei le whaia onga mo le whaamoe moe. Ma ua tuai fo i le taimi e toi whaatino ai se isi tarusanga mo se visa e ulufale atuai i te tono le United States of America. Ma ono le whaale tonu o le ua se e mai ai le li o Willie Ricketts o le o lo ofisio soani nei le ngā luenga po le assistant coach e na te tau ave ina le tofinga o le whaia o ngā ulu po le coach a le au a New Zealand mo le amalanga ai me i mai le li o Scott Curry i le tūlanga o whaia o ngā ofisio soani. O le vai o lo wha asolo nei i tu o Amerika o le a whaatino le i Vancouver mai le aso fitu a ngai le aso valo o mati so atoai lea ma taalonga i New Yorka i le aso swuma wha a ngai le aso swuma lima o mati. O tato telefona o mawhaina tu whaata sia wala o whaafonga angale nei tu la o le awauli whaaftai whaafonga mai. E toi maua nisi o tato telefo le aso atai au ai mo le teimi nei tō whaasoi fua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Sa fia e lo tolu e música. Kalene wa watu ya peni. Ile fakitai ya fia ala fia fakia. Tasalme ya manuia ya kalupaina. Little imatautu malepeni sunlalai mulinu etaitu pitoia pia sio utaulanga manaya le fepula fimai le sami ota umau fetu le langi mosulungi ya umasia ani a omasa bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia fianga ia langa atende matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele Sia upele tangi mai lewati olo otumai imata pele ai omae va masia upele ta to ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli paata amilo they ose peramitai ai pupito oh le masina se isusulu ia Samoa lo umatundu se ifai mafia fianga si vai mapepese matata lato ulele na omae vane lalo oleni na oa umasia upele Taule ingoa wapa ingoa Samoa le peni now le Pacifica wapa imamita ngaya ita fa apea ona lawiloa ile
Se vai
fungala aulenga abutubio ulangona Mobolimo ele telese rosa fuwa matala Ele mafaye uona fa amatala Lo umei alo failona mafana fana Ya etu toa nesuma iyo autafa Te faipea mafama na tuilo wanganga Le moni male fama omi olone ya lofa Ai ilea ola ele uasola Samoa, Kasilima Ivakuru Amo. Le Jamie la wan chile radio Samuel le divang ole wolio le wa luose fulu male tolu midute o te ndele July luai fi le nganga fa tala van July mai mo ya male ta poinga fu le tatu tru le onga tunga le mo o aso le dinga ya so ai me sholo va so mo ni le masido mati lua fe luose fulu male ono malo le folau malo le sai malo foi ya le fa lo tinga ya madurua mo ye malurua ya lo kukule kikila mo singa binguke ya ele ubianga paka ele la e fa no atu ya o toi sa fu le benta o le vela ai malua le savili ya pe ona fa lo ina tonu o au kilani nei talo siolo so long le yan tantu nga wenga tutu ma faiva lo filima e pe ora tofia ye lo topa ia malo to malu pa talo va foi le tempo inga Samuel lo langi atoa ma lo le soi fu maruia ma le langi ma talo siolo o maruia o to uma ile lofa fa sa fu o le tatu tampa au sili ilunga e fa malo le telenga ya TTF ori ele tomba tanga mai le down ali la se uri me foi stimuli mawantu o le wa tatu fa te sia ile riva ngo la woli le porkalame o le a woli ma fonga bo se uri ele July fa ile fiafi nei le mafio dan la loa e te wona fa tala fa tu le tempo inga au una pa ia le tua o lo fa le malu so se fata fa tolo lava wale tua malo no fina malo le talo malo foi ya le ono sai I le ngalo ngale tua ya le nganto foi le e fa tala fa tu ba anga masani le tanto wala leo te mama tira ma tua ma futa mai lava le tao se yo le timi to lunga to ile o danga la o finga wenga le radio sam o man lo lava va tile ma futa mai ya le fanga ruina foi le malo siolo o lo fi jai tunga wa yesu maruia o ainga no ya male tru foi male tau no tantu ainga o lo tapu mai sam o talo sio name fa yo na abunatu ya na yelo foi mana ya tantu fana ya onga o le nei ya solu ya o le mele o tupu le la no langi le riva tau sole mtau tia le mele o ye tantu e te ua ngalo ye ta fa talo fa tuai dai sambo ile tantu wala leo o le tasi o ono tesi malatasi fa mo tasi o ono tesi malatasi fa mo o lo o mafuto mai e le to telefo i le manu le tru I Samoa I longa o la le tio fa lo le ngata I le fale ai fa pe foi tu tonu o ta tu ta vale ia ma lo la foi
ma lo le sila ma lo foi le fa to to tu manga wenga pe ona fenga yai lo to pa ia ma lo to manu ya ole tala le a foi e la walunga i le terminei le laro langi ato o le fitau inga lea e fitau iai e le ngata i nos fa ia e isala e luma Amerika ia le antunu o Iran ai fa pe fo i le Taliban ia Iran e le o fa ia po le tapomuina lea o nisi o no fuanga o lo iai ia no fuanga fo ia o le militari a Amerika e pe o le iai le antunu o Dubai ia ma Doha ia marisio antunu o tula lata e pe ona lausi la fia e le tatu o tru ai le levan tu nei lava o le wasa wei le tala e whapea o le wa amanta leisi so onga o sfainga ale antru o Amerika e peila o le tala la te maile o te whaita o tuai lunga o le tatu penga te whailangi le staff o lo whapea mai ai o le teimi nei wa le to yaima se vaa vaa tau o le fuava tau a Iran o tutoe i pomu iana te pomu ai i le so ele fuava lele a le malo tele o Amerika ia ma o le talalada e pei ona ta wa mai ai a tatu toi fo i tua i le mafua anga le na mafua i ona osfa ia i sala elu ma Amerika ia le antunu o Iran fei mai ona ia fa tupu ai le swinga o le whainga malo o lo teita ia le whainga malo o Iran ia na paua na le mafuanga o se upu foi lele a mea wa iai se tūlanga e ono la matia ai a Amerika po isala elu i le pūlenga le antono u ileatei e le aima se mafuanga whapena a e anu foi lai a Amerika na tō whawhape mo moe tangata Amerika i le po le asfaraile malele ai o se mafufonga e malamane le tai au le stona ina se mawai today ua papani po mo Amerika ma Israelu tonu o Tehran po tonu o Iran. Yo, o le mena na o lo ia filangalo te o ila tonu o Amerika. O lo va pe mai ai. O le minister o taua Amerika. Ma le presidente o Amerika o le makwa malo si al pepelo ga. Famai, na manta ia campaign le presidente ya Donald Trump. Il pale mai il tofi presidente le tausanga e lua filus malfa o va pe maila natala o ia o le presidente na te tau fia mene i Ottawa o ia o le presidente na te fa file muina mene i Ottawa ia Antonio le taua voi lele i le va waifo o Lucia ma Ukraine ia le pe e faima kova ia po le taua i le va isala elu ia ma le tonu o Palestina ina le Gaza Strip oi a la la mele mo tupu ia mo makwa alu fa solo ato ia le taua i le terminei te tonu lava ia o ai foi o Iraq Iran e silia ma le valu se lau tangata lau tele e au fiai mo taita i le whainga malo o lo taita ia le malo Iran i le terminei o le wafa mauni mai le mali li wai o lo tu mo pia ia le foi numero tangata o le militari Amerika le wa mau soifua ile to ono o vivesi la ia Amerika le tapomonina o Isa Amino Iran va pe fo ia le sosania tu a Isala elu le terminei o lo o faifo no tanga e to tonu le tonu o Iran e sa ilia ile isi ala tu taita sili a wa manatua o lena mali wa yos fa ingol vea son same vea today ia lesa ave mo taita sili le fia tu sanga o le tonu o Iran le tramalo e swafa ia Ayatollah Khamenei fa maila o lo Natalie e swafa ia Mojaba Khamenei o ia le foliga mai o lo o mua mai luma lo na swafa e ono vea Malaysia tai sili i toton o le tonu o Iran ia mai e le o ia se tūlanga foi le tau fōlinga mai ai a mea ua iai se isi vaenga wha upu whai i to tonu o Iran i le terminei o lo o taula mua mai i luma e wha pea o le asui ai le taita inga i po le whainga malo o lo o pule ina le tonu o Iran i le terminei ea se i kako whakarikat se i tātou whaatalitai ea po le ale tūlanga o le a wauti ai le rei tau
awa ele whaingofi, ele whaingofi, ona ole a fianga o le lalolangi atoa, i le tau o le suau, pea o nei na mai a ia mo meo oil reserves, e peo na iei reserves a tanto i New Zealand. A e aluak se pamping singi wa o so onga si i lunga da kawaranga ping sing. Onga e whaile i e toli, o lale meo si e fui lunga da kau ko ping singi o ngai kele ka ko reserves i. A wala va si ia, se i o se kaimi muli mai. Ai e mawhaiona o iei tanto i tono New Zealand. Pe a o le tulanga, ua mai a tanto pe wa tulata fui. Ina mai a tanto oil reserves i to tonu o le nei anturu. Ya, mai o le tulanga le ra wo o le tanto taua. Ele dei vahenga o le awo. O le isi la asanga o le afoi. O le tapamuina Amerika ma Israel o Iran. E pe o le whafunga mai. Ya, o le talana le wo o mai whamai. Ua makua le aima se vaa. O ngā sami o Iran. O lana military. Ia po lana navy. O totoi. Ia, ka ilo ia. Pe fiangi pomu ngā whapa ui le so. Ia, e pe fia foi ni va tau. Ale tunu o Iran. O le ta ua mai yang. E ese mai lai mo meo lo ke tia ta whana mai tono Iran wa le wa target nei Amerika ma Israelu ia no fuanga ia mawhaiona ilo antu i satellite. Whai mai. E whaita wafe maafe ia mo meo va lele fo ilele wha ton. Ia po o drones. O laina na ele antunu o Iran. E lima whaiona ilo antu ile taimi nei. Se i vanga na lava ua ilunga o le ea. Ia ma ua tulanta atu le mea tawhana atu ai ia pom. O leo atu po o loketi o atu ma drones ia. Po va lele fu ia wha ton. Ia na futo ai loa le mea sa wait. Ia atu no le tulanga na o le ma whai eo na o atu nisi o pom. Ia po o loketi foi. Inisi o atu nuu ia e whaipa anga male malo o Amerika. Ia o le sina vaenga mo lo sila fia le rei taimi o le awu. Ia en tanto mana tua pea. Ia le nei antunu uma nei tangata. Ia wau tangata pe o tato eui e ese o tato taltonunga whaakerisian. A o tangata soifua ele i whaia se sina whaia ele tua. Ai talo sia. O le awawi se teimi e whaafo i sia mai ai. Ia le tūlanga e pe o nei ai. Ia le whewesi ai e o nei antunu. Ia wai pe ana whaia tu. Ia afia o ma kuai lava. Ma tunu e tele ole lano lang. Ona ole nei taua e pei ona tūlai mai. E o stala whano nona. Ole tala fia. Ma te loe to tele tato. Ole sa whaataritani e le tala nei. Po ole hale keimi e mauai le coach po le whaia onga fō ole peleki. Ma te fia lai whailo antu pe a whai te lei loa. O leo whailo mai e le pūlenga o le lakapia New Zealand. O a filifilia nei le sa a vea whaia onga talui nei. Ole au ale wallabies au se talia. O ia le sa champini ai le au matai po le sifi. E tausanga e lua afes fulma le tolu. Le na champini ai le au le Chiefs i le tamasanga o le Super Rugby. Ia ma sa va pele au na malanga tuai. Ia ma whaia o ngai se tasi leo kalapu la kapi tonu o Iapani mai le tausanga e lua tolu se ia o mai le teiminei leo filifili ai a vea ma whaia o ngaulu o le olo peleki. O leo o filifili ai whai masui o le li o Scott Robertson ia o le sunga ia Dave Rennie e peo na whaai loa mai i le so. O le tala i le sunga ia Dave Rennie whamai o le whaia o ngā pito i sili lea o na matua i le tōwhia lea e a vea ma whaia o ngā mō se teimi mua o le awala o le pereki a New Zealand. Ia a e fuala i o Rennie le wa ono suma lua tausanga. Toi tolu a tausanga o na li taia lola i a peore i tausanga. E li taia il tanga toi tono New Zealand. A e whamaila na sahaunoanga i le so o ia o lea ua sahauni. E whapelea o na tautua. Ia mo le awala tunu. Ma o se tofinga ma walunga le tono o le talonga lakapi i tono o New Zealand. Ia e pei o na sasa wa ilo na talaanga tolu le tausanga a o avea mawhaia o ngā ale aulea le under 20s a New Zealand na siampini aile auna le under 20s i tamasanga ia ale junior world champs
e pe ora fa tonu ina le de vale o le tausanga e lua afe ma le valu anga i le lua afe ma le se fulu e pe ora uta Steve Sola lua afe se fulu lua afe se fulu tolu o le sa fa pelea ona avea i le Chiefs ma Champini e le tausanga o le Super Rugby e le tausanga e lua afe se fulu maliva sa o antuaile au na whaia o ngai le ringili i o le Glasgow Warriors i le sa i linga Champini o le Pro 14 i lea fo i tausanga. Ia, e lenga teida. Sa longolonga fo i lea vea wai ma whaia o ngā o le Wellington Lions, ia ma le manawu tu Turbos i le tausanga fo i le o le NPC po le National Provincial Championship e pei on iai. E le tausanga e lua afe luas fulu sa vea o ia ma whaia o ngaulu o le aua le Wallabies au se talia se i au lia le tausanga e lua afe lua tolu. Ma le tua o le tausanga lea a o le leia le tūlanga fui pio ni le Wallabies a e whaafua se i aunga koe koucha inga i raka kaula fui lele sua whaia Eddie Jones o e mana tua le tangatata lenga le nei mei fui le awa i Japani o na alulo leo Eddie Jones e ave le au laka pi au se talia po le Wallabies e le tamu sanga le ipo le langi le Taliban o ile tudu o wharani o e mana tua le mena tupu o laisa uni le Wallabies i lana talonga ai manu le tala fai mai o Eddie Jones lai fai ala tau talonga ma le au laka pi ia po le pulenga ia po le board fono fa tonu le uni laka pi ia Japan e avea ai o ia pe toe avea ma toe filfili ai Eddie Jones e ma fai a onga ulu au laka pi da Japan o la le mena tupu ngā keke e kamalo Eddie Jones le teimi o le World Cup ai nga o mali pulalang ia koe o ko making fai mai o ha ule wa filfili ya vem fai ya ongo ya pa ko a maka o kia ngaka ia tailo ia oi pola so filinga buena o le to lua ila ua le na shortlist de fai mai el filifilinga ia le uni le kapia New Zealand o le ia Dave Rainey ia male fai ya ongo le Highlanders le sunga ya Jamie Joseph ia pita i o le wafilifili mai ai ia leli i o ai fo Dave Rainey e na te ia le o le peleki ma o landa ngā luenga mua muala e tonu ta longa whitaulia o le a tali malo ai ia le o le peleki e le masino uni fa solo antua ia iulai o le malanga mai lea o longa i o le Northern Hemisphere ngā ia i tanto nei le Southern Hemisphere mai te taula lona winga o tamu sanga le whanga solo le teminei o le Super Rugby e o tamata alo umai e ta alo e mese i lantou i na filifili e mua ile o le peleki i le dantou sanga e ta tauana matua i tū malo si le tanganta ia e wha mautu wai lona tofinga i to tonu o le awale o le peleki pe a lau i le nawa i tau o le nei fo i tau sanga o lona winga po le ale filifili e mua o ele o le peleki o le kausanga nkia ngei e se le pūlenga lea o le a iai ia ma ua wha ai longa fisili mai ei fo ia po le ale tūlanga le au intu iaia i la tau iau whaia o ngalangolang e le ngata i lumo o le faweki ai whape foia tua o le backline ale o le peleki o lo iai le taimile nei ia pe mai le pūlenga i lano o le whaia onga ma le avea i o le Leo Scott Robertson ma whaia onga le na wha mano lo ia pe na wha muta lona tofinga ona o le wha le tono lana record i le tausanga le nei pe ona wha lau ilo mai ia o risi da vaenga molo si le fia le rifo i teimi o la woli o e sauri anto e piki i a le tātou wafoi whana wa onga mai a onga o lava springsing i o lau ka vale o la sa vai a kuiai walango moli mai le lango o le kako mori foi la tala fale a onga vai so fa mal la ai o le fale a onga e makwai koso iai o lo wang lo vedi oi Quai fai au si kaili ai alu yo e piki mai nei tamai chile la tale to
pupunile mala uali ya imai Ua goto le fetua Walele mama Motu sialo upale Ua mota yao Tafiu e vile ya tue Ua e moe Fiu e vala aule ai sena unau O silo uloto a popole pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua i fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isatia lo loto Ililo le alofa Ae fotua I Se vai ona Aue, aue, au maia Ia saupu Se me alele I pefa A se le mutu Saufuna loa lofa nei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupunile mala uali ia I mai Ua goto le fetua Walele mama Motu sialo upale Ua mota yao Tautua ia oe isi onu A ole manu lelea se ia fe mai Se I pupunile mala uali ia I mai Ua goto le fetua Walele mama Motu sialo upale Ua mota yao Talofa lava, maile tanika kas. Afio mai e filifili sau piki apu, daporket, okomeki, pe suikia, to e leda onon foa. E lua se furu lea e mawa ile teminei, maile lua se furu afe tala, iwa se lau iwa se furu malip, maile tausanga lua afe se furu maleiwa, e o ile lua o lua tolu. Bahala au mai misa, ile lua fitu o, pe afio mai ile tanika kas, ile fitu tasi fitu, Great South Road I Papa Toi Toi. Wala au mai misa, ile lua fitu o. O lea o te tala ina nei whaatal noanga mō fuafuanga whaaltausanga, a te pūleanga anua au kilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o lo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akheavyoursay.co.nz/our plan. E whailo mai eiso finangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turkey, all together, Auckland.
Ole, Jamila Gulawanchi, Radio Samuel, I will join se Fulham la family to turn the tale or link Jula, a tolu to Salianta to Tammy. Daily Silla Massat Moa, Lady for you town. Ola o Yang Silla, Le Fasawina, Ole Man Malama, Mailila. Na Silsilla by my Moana boiling as a total machine. Osola, si aka una million nga se kokole masinga e se loko plai. Mo fa me loko mafo yasonga. O la si singa me koko me masinga. Yo. Waka ngofo anga po fiwe fa aka. Ja. Tele teachers formule duale foto e loa tuai. Ya le tulanga na le nga se total machine. Ya te lo le vadan tofa ila to ya la usule taya po ana le la. Ya mai saka ngofo a fuilele con o fale mo kilo ko el fa malamanga ifa ma ko fa pe so pe ko fie ka kai maka ma singar ke mirgi ai pe ko fie fo ila ko ya o la file mur ngai ke mi po ya o le tula ngana na yel tanto masina va ve so ma singa nga file vief ya ai tele titis ful male lua ile vai luanga le po e pole va vea ona leila ia le na va ia le tulanga na ua makua pongi sa le masinga ia mai va ia ilo wa makamping kaulang mu mai foi le masina ia le lei kalo sia o nga e sila le masinga ai le masima va talo van tu ia ilan tu ia ma fu mele ia oli fa fu wina tan yelo mala inga va tele ma fu mele ia oli richo sifa mala inga nai point England fa lo come na le sungala ya ta va yo le fa talo van tu ia jojo ma lo al fa yo le fa ma lo le sa lupe sin lilo fa talo fa tu dai le fio ngole va sa mo a tu no dai ma fu mele ngole tanto fa mo tasi ono tasi male tasi ma lo al nga lo ma lo fa fa e se tango mo male ainga ma wi le ya woli Alex Willy fia tau po male fono ro panti lo manu vai si manu Willie Robinson fa pe fo ia la kwamale passa ro peti mai lantam lain ainga dai kwini se lani si so po la kwamale pes java ya lilo bayava aroni ya male o fingal wengana le afu tanto fale talavai e ulu moto tua ma no ali ga lue ma fai ma shaki ka ko fala un fai ma shok le mo sua forte nesi ava before ya Marina Tufele o le wante oi o le la tale fitu ile fiafi nai West Valley Utah Rika so ya adwanto ya miu mosa vimora au kuso isini Australia ya le tofai ala utapa ofe wonki ga talofa tina ile vaimanga ile ya woli le fianga o vayala ja o le sunga fai ya fio tanto man o le nga we man o le fai o le faiva o kalango I Masterton tole o a mele tau ya to nai Masterton man o nga we fa telephone to ya ila to mala vale malanga mai New Zealand ma Australia inga wenga fa vai time yo o e kamere le yo e king le lei o e excellent Tariu tu ya le toa o le mau tu na I mele pon va no ngo me mako ko ke le ka ko le ma fu ko me mele pon e mai al ka ya ka u po ya I ngo le ma lu o ka ya tu tu e va ka no va ko fo I le trenga ya ki o ben ya me le tu si o le ma fu tu ya dai mele pon le rivai ngo les Lo wali e be ma fan na
si fuga mani na mo to tasi as well le vang ole o le pese sa o tu e se lo wata io ai wo pa wa tu ila lo manuti lili yai ia le tio ata Lima brava minuchan tano link to line tolo tala mai le Pacifica ma tu o le na langi le to pena mai ful tua ya Miriam la toa po mare le ding fo ya wo a wo rio la sululu jalo fa tu ya ile ya ole nga to muli mala ngai na i Perth ya po Western Australia le fa mai ya ola fia la kasuka silkaya ya ma non me fo mai le ding tai fo le sunga le ding fo mai ale jofa ya se ban mi kai le jofilo ma joa fala o le la tan tolu sio kama fo panti meki ma lo le se fo manuia ya ma lo la ko kai ma lo la ko le e ala o fionga da nai yo ma jo mai nai ma rewa ya o so nga mai ya ai fa pengar filo inga meni ma jai ai fa tala van tu fa malo antu le malo a pasile ding va con la woli ai le me tu il basino te sema o ngantono te sema e se tasile o pas al pas e anga ya tu dai epsem mai sa va bella lea ona piki mai ai se tina e fitu sul mal tasito sanga le matua e lea vai tau fa fuane o le mola na i Newmarket you know mai ale finga fa tonga ya io me alo for Christmas si tina e le onga tono te se mai le tau sanga le same vai today o le mela o tupu na fa mtala si tina o la ele i maule le ilanga ngofo fo ile ngofo le ke kanga ku koso mai lano le pas ai o solo ma le pas o le mea ua tupu, ua sulu atu ilo malitinale iluma, pasasa ilano manapapa kua, ia lela e whamai le tina, e sirkua i ngā ki ngā lenga o ilo na papa tua, i le taimi leana palasia ilano, ai o so whaafua se i ia le afo, ia le pas, ia mai o lela ua wha ilo mai, o le a wha apea lea, o na tutongi i le company pole whale pasi lea, ia tau o le whaonga ina le tina ia poleanga ia tule o le tina i o le whalemai ia mai o se tala whaanoa noa lea wau teilo o le tele o tātou awe pasi o le makua se lau pasengi o le tautua mala o nanga o loo whianga i mautou wai le ngato i le i tūpāwari ai whape foi i le i tūpā lea o tamaitai ia o le tua lanoa ia le tātou polokalame le rewhaenga o le au ia tautua na ai misi le vanai ta mama tina mātua a wa fo i le vavile o sola pas ia wa le bela le mau o la ai fa pe o la wa mau le ngofo ko inga pole no makua ia o le bela le wa makua ki nga inga ia mre pa ku o sia lo matua ia o se tala na ma se fa mana tu mo tanto le ni va en o le awo ia mai o lo o fa solo manu ia sitina ia e fa mai se fa manga kwa ku ka ko ave pasile meanga o le awole on sola pasi vele le kuli lo kai ai se ngofo le la no silo maku e longo fo posto ina fa mo e ma lo foi ma lo si sila le malo ave pas ave jax e ma la ave upa tilo mai fea e aluia ile taule ale afa alogo mai le asemeana e sawai l'auto fa se fa amole mole o italene io lo me sina fa la wa se italiane ai lo tamanava uamole sole lo me se ua gatete foliga pe io se panikeke e sa umu ave o ufuvae tu ave mau se vai e masta la lo me e lo tu foi lo me e mativa lo me ole uso lava lo me mali e lo to telemo e tolo o lo melene e ulupo e ai le si lo me e no foi uta o lo me tonu la valena lei atali la
toina Whaataliea Ua e sasiea Awa te vawe au whikaga e whai Te ai pole si ai Tatau lava na iloa Lome mai au te alo E ai le lome Samoa Olo o tagi peise mo Ua maua nei lome, ua maua nei lome Lome, 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 lome E ulupo lome, e ulupo lome Lome, 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 lome E fusu foi lome, e fusu foi lome Lome, 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 lome E sawa, sawa lome, e sawa, sawa lome Lome, 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 lome Hey, ha Che, che, chino Lome, lome Kipa, chino Hey, ha Tala flava malo le soifua si mai le whaafonga I tala fau o le Radio Samoa. O moatu mai Amerika ma sa sae tūtutonu o li poti au pito rata mai ale CNN wa ta wai le a fio ele o lo iei le ofisa o Amerika I Dubai I oso wha inga se drone ma salomia mai Iran. O le whamtalanga leo wa whailua mai ma wa ato ai le tolu o ofisa o le malo o Amerika wa tapuni ai lea whaaitua le laralangi. Lo manuia umara au whainga renga pe anu whaamaunia le whairau tusi le malo o tele o Marco Rubio, ma wa whaamaunia fwoi le tapunia o ofisa o Amerika I Saudi Arabia, Kuwait, ma Lebanona. Wa whautua ina fwoi tangata Amerika o lo o iai I isi atu nura latane ina ia ngai e se mai. O le whaamtaranga lata mai a Trump o ta wai o isi os whainga fwoi le so I Iran o le aanga I sao I tai o le atu nu o lo iai nei. Ai te mai pe siria mara fitsa lau waru se fulu tangata o mamari riu I oso whainga a Amerika ma Israelu I Iran. I Saina, wa whailoile soli poti e whaatatau I a Saina mana tāperanga na whaia mai ne 5 tausanga taruai I le awawina o le malamalama maniso I tūtau te konolosi e whaonga I ainga. Pai mai le CNN o le anga I atu le rumanai o le a sira I le atunu I fua o na whaere le anga e sui airo la tūtamau ainga e me se foi ono na tūranga I le larangi. O lo o poto le terminator whai tau wafe o sui au wai o se whono tanga o lo whaia nei I Saina o lo whailo ai ma mea o le a ave ieila na wha mua I le anga atu I le rumanai. Whai mai o le a ioi nai fōi ma le 5-year plan, a le atunu u pe wheo na whaanga ioi le tamau ainga I te tono le isi se furu tau sanga. Whai mai taru mai le isi 5-year plan talu wai a Saina na whaeiro le rua awhenua tasi e tele teimi na whaate I ai le atunu I misi o mea na te tupu e a awhiaire soifuanga e mai se lawa fōi le mata upo e whaate tau I tariffs a Amerika na a awhia tele ai whaatau inga. E iei sei tūre rei nā ria e ona o iaru I tau, whai mai le ripoti wa avea ma amatanga o le tau ma whai o Saina e wha moe moe I ona lava tangata malesi la fia ai re o le wha moe moe I a Amerika ma isi pā anga I tūlanga tau te konolosi. I Amerika ma Spain wa wha leo le fia fia le presidente o Amerika o Donald Trump I le atunu o Spain o no lato le wha tangaina o vai ngā au Amerika e wha o ngā ona no whanga wha military e whai atu ai a lato o swainga I a Iran. Ta ua le BBC o le whamtalanga Trump na whaia o whaero aile le ngā rurue whaatasiane o Spain ma lato o no lea whai unga no lato whaia ma le a whaamuta loe a Amerika tūlanga umatau whaatawa inga au fiai ma Spain. E le o manino la pe o le a whaatino moni e le whainga maro o Trump I a whaatanunga ai pe o le a whaapewhia foi o na whaatino le tūlanga. Whaeroa le BBC wa whaapopo atu ia whaamataranga Trump I le whaalele lei o sootanga o iei le terminator vao tunu e lua e au fiai fo I maramata upu I le muso o Spain e talia ina le whai atu o Trump I pa anga le NATO wa te tau na si I tia le tupe whaalu mo le tūtau le puipuinga au lato o tunu. O le whinangaro whaaria o le taitai o Siamani o Frederick Merce I le mata upu le ana I a whaeroai sa whaila na whaamataranga le presidente o Amerika o Spain o se vaenga o le EU po le Unia Europa mai te tau lava o nao fia Spain I marianga umatau whewhatawa inga e whaia a le Uni.
Australia le faya onga nei mo mua le awale Wallabies Australia Dave Rennie le wa mo ina le amano le faya onga mo le All Blacks i le anga iatu reisi po le langi le lakapi i le tausang fau. O Rennie ona sulua tausanga o soi fua sa whaalauloa lo ia i le sole ave o ia mawhaya onga le aulakapia New Zealand le All Blacks i le tupao li. E le o whaeloa mai le umio lana kon karate i le ripoti le Radio New Zealand a wa mauti noa o ia leo le a avina le awa le tunu o New Zealand i le ipo le rangi i au se taria ia o ke topa a nga ia November le lua whelua fitu. O Rennie sa whaia onga le Wallabies mai le lua whelua se fulu le lua whelua tolu a na wha malo roile i o le ipo le rangi le tausanga. Wa suitu ranga nei la Rennie i a Scott Robertson le ana wha malo lo i se teimi e le imamau atu. Ma le taramuli ma le Pasifika o lātou o mata i tuina le tau o le penisini ma le suau o lātou la pata i ane le au whaita avale ma tangata uma e i wina si itia maua lunga le tau mo le Pasifika i le tau ona o le tau ai sa e tututonu i le tau o le suau o ato fo i ma le kesi. Wari putia le tau fio le whaave ino le suau o ma le sapalai e masana na uia le Strait of Hormuz le e le tua oi o Iran ona o le bevese o lo tura i mai ma o i e wha uia nei le 20% o le sapalai o le suau o ma le kesi e le larangi a toa. Wairoa lai se sui mai le MST Financial i Sini i le Pasifika i le tau mata le amatua i taunga tāle si i tanga o le aiai i se teimia le o tue mamau mai au lava ona nofosi fia. Whai mai le lapta inga a whai e le wharangoina le aturanga le teminei e mauti noa e langona i se teimio le rumanai pe ao o ina amata whai titia le sapalai ma whai titia fo i le suau ma le kesi i atunuu. Tala ia le video Samoa mo le nei aso soifua. Le rawa whawhungalang turu se whawhupongana o tātou tala mai le Pasifika ma turu o lalangi pe oro whunga tātou mtāpita ina le whalatua ia Miriama Lala Toa Pomare. Alam whaere toi whawhunga i le tulai wha i le awhia whinei e le awha o poponga i le tautua le Radio Samoa. Ai whamalo mwha tala whantu i le rivaengo lea so i mātua le kantoi le ola whana wa onga leo tua onga o le rifo i vaengo lea woli malo tamaiti o mai o tau e a mai lea onga i le ria so sa e a onga e pole na fo i sa e no fo i le fale a whamalo los ioe e leo toi o mi fo i ona mai a leo le ria kuanta mua mua o le tau sanga ali tamaiti ai vai tau fuspau tono le tavan o le whai vo e leska mikiki o le venga kupu i fo le pisa. O le venga le tātou tala o le tau langa i anto le poana ni mala so anta mo au ki lani e peora ua mai le official le vai tau mo lo si le fia. O le so ia i le teimi nei o le langi le lei le tau pitai e a wawalanga i anto se teimi o le a woli e mo savili o le a mo wantu lei langa i anto i le poana nei le angi mai le tu i saute i le rivaenga o le a woli. O le mawhanawhana o le solo o iaile ia lua se fulu ma le tasi tikiri. Le tai o le malu i le poana ni se fulu ma le lua tikiri. O le angoto le lai le toi tolu minute le tulai valu i le poana nei. O le vengo le soa te amo au ki lani o soane le lai le iwa minute te ai le fitu i le tai au. E langi le lei se i vangana ai a disio no whanga o le a awo ai teimeo le a woli. Saviliangi mai a tai au. Mai le tui saute whiololo mai i nei taimi o le tai au. Wa tala whantu i lole lo tātou turu i Samoa le venganei le tātou tala o le tau. Mo o tau le rivaenga o le aso teminei o le whamaile ofisio le wa ai tau. O lo a waoa nisi no whanga i Samoa ma tōru wawasalo ai wanga i nisi o pi tanu. E tai o le vela maurunga i le so i Samoa e tolu se fulu ma le tasi tikiri. O le manu i le poana nei e lua se fulu ma le lima tikiri. O le venga mo le aso a te amo Samoa le awa ia le sulu mai o le lapi tai. E ono iei fuina i wanga ma timunga e ono tōru wawasalo ai nisi o no whanga. E le whamwe mo le vela a te au i Samoa. E tolu se fulu ma le tasi tikiri o lona malu e lua se fulu ma le ono tikiri. O le tūlanga nai peoni e winga o le tau i le somala so an tai au. E le ganta mui tātou ni au ki lani e whampefoi. E alo tātou wha siro manga i Samoa.
Talo Franco ile le vai ngole a woli le sunga ya malo le langi mama. O Mary Lena lupe matasila va befoi ale tofaya vai vai malabalo yopu le pepe yo vai yo tui te wangalo o fai tama tau langi Johnson le ma tama nai me le pone le divai ngole a moli ma le tofaya pa uto mino le uso ya pakipiva vai lua fuala au a umaloa ya unga onola ia le kalava mole Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. So my tempo
Fa fianga mai le fe tu eva bandi le vaingo la woli. Ma ni si down to fa tunga e pe na line to fa siena was full mal fi to be do to te ne to line tolo. Telephone to wipe out for your level time to be le vaingo le tan to fa wa radio sam wa ta si liba to wa mo polo klamela wa uli mafunga wa se yo le to line fa ele fi nei. Le was sami to line man over to le to be le vaingo la wa uli ni si dei. O tanto fa to all over bele on fa nga solo. Ile tautua malaunanga le casa, beds and appliances e pe o le yeilo na la lai o te huhu manisi fo yo pi tanu fa talafan to ile ni vaingo la woli ile sunga le pule ya vi cash malau fingal wenga na le casa, beds and appliances e pe o fanga solo ia la tu fa tone o le ni fo I vaiaso o le fa pito mo mua pe o na o le maile le tautua malaunanga le casa, beds and appliances o le fa pito Moa tātou telefoni fe a veai. Olo iela tātou Samsung S26 male Samsung S26 Ultra. Ia, ora kamana leo le Samsung S26 Ultra. Fa mai e lima ona mea po e anta. Ia, ma o se telefoni faule tonu o le maketi I le taimi nei. Fili mai eila o po le feo telefoni fe a veai na lua. E te fili mai ai. E fa mai tala. Na o le luas fulu lua tala le pimeni I le vaiasu. Lua tala le pimeni I le vaiasu I te fili mai ai. I le Samsung S26 po le Samsung S26 Ultra. Ia, o lo iei fwy ma le iPhone 17 Pro Max. Ia, e le leiloanga I ne nai le whaloloa I o te huhu. Ia, e te fsili ei mō whaabitoa. E pe ona whaanga solo I le teimine I le casa, beds and appliances. O le tātou whaapitoa lona lua le whaapitoa lea le sunga le li pule le kasa I o te huhu o le wea le tātou seti no fua lea o le no fua ia po le seti no fua mo le potu bano lo a wau taliga malo I le nei vaitau le tau mano lo leo sauni atu fo iai o le le tātou seti no fua le no fua tolu ia ma no fua no fua singles nai lua o le nofua e tōtolu tangata e whiai ma nofua e taitasi ia e mawhaiona whaalonoa I luma a au o lau sunga ia po le toi ina ma le lo mtu foi. Whamai, e amata mai le se fulu ma le iwa tāla le pei meni le vaiaso se fulu iwa tāla ia le pei meni na I le vaiaso. O lo iei foi ia le tātou nofua tātou nofua lea ia foi. O le solid New Zealand Pine Dining Suite. Ia, o lo I le tātou seti no fōna. Ia ma le laulau ai. Seti no fōa. Ia ma le laulau ai. Whamai ia le seti no fōna ma le laulau ai. Tō ono tangata e ofiai. Tō valu pe valu no fōa. Ia ma le se fulu no fōa. Whamai ia mata maila. Ia pe meni. Ia e pūlea oi. Ia e pūlea le oloa nei te filfilia o le tātou whaapitolea a o le tu whaatasia lea fo I seti no fōa o le potu mano lo ia ma le laulau aima no fōa na e ono o le valu po le sefulu a mata mai le sefulu lima tala le peimeni I le vaiaso wha iloa iai I le auaunanga le casa beds nei whaafonga ia I le radio Samuel nei whaapitoa ia e te maua I le nā tautau fie o le tātou whaapitoa ona tolu o le wei le tātou moenga. O le moenga pe a whai. Ia ngaua makua ma le pealo moenga so le lo so I lunga o le moenga. O le solid wood queen frame bed. E aluan tu I malona whaamalu o lona winga. O le base, ia ma le whaamalu. I le nā o le se fulu ma le ono tāla le pe meni I le vaiaso. Se fulu ono tāla I le vaiaso I mawai. Ia le base ma le whaamalu. Ia mo lau queen size bed na mo lau mauta. Ia po o lau lawa. O le tau masani e lus fultasi tāla I le vaiaso lona winga. O le ua whaapau e se le si lima tāla. Ia awa lauanga iantu I le soma le rifo I vaiaso. Ma le tātou whaapitoa mulimuli. O le tātou whaapitoa lea o lea fo I Smart TV. E ono se fuluma le lima inisi. Ono lima inisi lona lau tele. Whamai na o le lusfu tala le pei meni I le vaiaso I te maua le tātou Smart TV. Ai le na o le pangaile o le TV o lo maua. O lo maua foi. Ea le sais o le lima se fulu. Lima fitu lima.
male valu lima inisi yo a faila o le po anga kiwi oka maka ko wa inga mar ko poloka a ko ai le TV ai le leilo wanga yan ina ile tanto falo lo le Casa Beach and Appliances se te mawai ia tawo tanto TV na limas fulu lima fitu lima ia male valu lima inisi wa ole ono lima inisi e am to mai le lus fultana le pemeni ile vai aso famina le lus fulu akivi e ola ia ile te menei molo fiatu tasi ile lima tau sanga ia le tanto warranty e pei ona fa ilo mai le tanto o lo umana pei ona ta ua elelei e alo fiona i dai le fafi to fa Great South Roadie o Tahuhu au tavane o le KFC talaina mai le asanga fue le asfrele iva i le taewa ngai le afo le lima le fiafio la stonai e ma le asal se fulu taewa ngai le fa i le fiafio le teimi e umai ia tatou samdi ngā loto i le aso sao o le numero vala ufua o le oval selau lua lima fa valu oval selau lua lima fa valu te mo i lungo le Facebook ea le Casa Beach and Appliances ea wala vale fa to tongaina le o lo monta ea po o lo lawa ea po o le monta fo i le ngā ruenga i le nei fo i veitau o le fa mati o le ua se antu le teimi ea lua se fulu ma le tolu minute o te ai nei ia leitu lai tolu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Vai foi o tanto por kalame nei musika i le riva ngola woli moli e tuai le fana wa onga e ma tua foi monta malawa lai fa tali mai o nga siva o le Poly Festa e le o toi mamau e ona tumu e foi le o le Manukau Sports Ball e le rima sino manti ma lo i fai onga e o pulenga wa onga ai mai se le fana wa onga Afio ai le lako kama le alo ali i ku pole sava uso ali ka
My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko ane, come on fina alane, come on finane. Move your body, move your body, move your body, move. Move your body, move your body, move your body, move. Instead of my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko ane, come on fina alane, come on finane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Instead of my grandma and your grandpa, they were sitting by the fire. My grandma and your grandpa, they were sitting by the tree. She talking about henna, henna. Aiko ane. Come on fina alane, come on finane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. Sing that song for Captain Jack. Aiko ane. And when it's time to find home, we know the way. Watch this wave, I'm gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? I know the way. Sunset for the ocean. Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn the thing on now. The drug transfer. Tangata for long, but I'm winner. And let's go on the summit till
sui fangu omo papa kiu ka nice rice pa afu ile suenga ole maso ya si fare o ngai tu you ka jump I say fight for the life na kama pe casa o pe as I do for the rasta yeah sau ese swinga o master ngaka sau mane kancha pe emo mani willa pa for the kill if you up on my singa pa pe la pe afu on ngi sila e mister over la singi firma sima la ku flow maka remix male kincha sui for the vai mo wale ko ya inga mawa male kenge pa si es pizza Vivianga sui fe filongi o le ringainga o le hawoli na wotoi se fuluma le lima miru tolo toi o na tale o le tula e fa. Ta fui le fai le fifidei o na una tula o tatu tala ma ya Miriama la la topo mare ma ya tulu o le Pasifika ma di so an tulu o la langi fa vivianga ma ya DJ 651 e le ringainga o le hawoli wala wale a foi fa no file mo tanto. Ya Michelle Fana wa onga dayanga yantu ainga mama tua ya brisho tanto ave tavalele ringainga o le hawoli. Tonu e to telele manola tanto tono olo whanga i nala tautua mala o nanga ale e New Zealand ma le tele o company valele. E to tonu o le rea tono o New Zealand e awa pefo i hele malanga tule i Australia ma le tele o tono o laulangi peitai. E eile mata upuna tula i mai. E se tasi o whainga malanga ale e New Zealand lena tonu mai i le malaiva lele i manukau i le aso lulu o le vea so na se ima vai antunei. O le le whapea mai ai ia le ulu tala. Ua Fanto e se le company valele e New Zealand i se tina matua e fitu se fuluma le fitu tau sanga le matua o si tina malona ainga ona o le tulanga sa whapele ona moli mawina mata ue le tina matatua o nei o tātou tamama tina mātutua e iei lato ua whale tonu o lato wa au e a pe ua whale tonu o lato vai se tulo e mai le mawhai au na sa vari e se mai ei ma le vaalele pe antulau e le vaalele le blai vaalele. O le ala sa talo sanga ina i si a inga le mai tonga. O le whinga malanga le New Zealand mai tonga i le asolulu o le vea sunte nei le na tupu mai ei le whaafita au li lea. Pa mai la le tama teinea lea fo ia le tina lea. O le lanto whaiti onga sa whai. Ona o le whaale tonunga o le au nanga le e New Zealand. Lena mafuai ona pa ule lantu tina. Meina talo sanga fo i lele iai. E mo mia se wau chehai ave se mai eia lo lantu tina matua mai le whainga malanga le vale lele ina ua tunu. E pita iane leo tangata le nana watu ma le wau chea. E nante le i faa whainga faa le lei ia me fo i e tu iei vai o le tangata. I le tanto wau chea le pe ona ta ua. O le mea la ua tupu. Aina ona umalawa ona whaasau wha i o silo matua. Tu i lalo le si me tu vai le tu i le si tu. Ai ngalo le si ku. Ia tu antolo iei male ato le lo matua. Ma koso mai loa. Pa mai la i le vana toso mai. Ai mana tua le i lalo le si vau silo matua. Fitu sfulma le fitu tau sanga le matua o le lo matua. Ele i le vanga koso mai. Ai pasasa lo i lano ma le lo matua. Ia. Na whapelea o na whaatuputupe antu iei le ainga. Ma whapelea o na tau mawhai ave ise mailitina mai le malai vaalele ise ambulance. Peitai, na longo ina i lato. I o le malai vaalele. E whaisi tuai o na tau nuanto se ambulance. E o le mela le sa whai le New Zealand. Instead foi lele o le tau mawhai su e se ta avali. E ave eile tina lea i le whale mai mai le malai vaalele. O le sa avel tinan mo le meo le taxi voucher. E anu el tinai o ile whale mai. Ia ai le ai ma se tūlanga voi le. E pe o na ia tū maanga masan. Ia. Ma o le whaano no angala o le ainga. Ngā ngaka mai ei ngā le la tau sota inga. Ma le company vale le e New Zealand. E le ai ma se si tala i tu atu. Be se toi fe sota i antu le company vale le. Po a maisi o la tū tina matua. Ja, mai sanga yantula inga farmai fa me wo fiu ngofo. Fiu ngofo le farmai, nei u lava de toyo le fale ma toy fo ye toy. Ele aso na so ai.
Ia mai o le tulanga la le da, o le ana tua na tai loa la na tusi. Ma awina tu fo ile le ilunga o le imeli. Ia watu ila na whaangau le mali. Ile ngā yoinga e pio na sawhaia, ele au whainga luenga ale kampani wa ale le New Zealand. Ia mai sa tali mai fo ila iai. Ia nisi o le pūlenga le o le kampani wa ale le me wha malia mai ai le ainga. O le sa tau mawhai. E whaia tūlanga umalawa e pui pui ai le saunga le mua le tina, pitai. Ia o lo ta ua e le sui o le ainga, sa tau. O ngā ko lengi wha ale le ia la tu tangata i e tosoina. Ia mene i wheelchair, mai o i le wa ale. A ngā i mai le mele o mai i whafutanga ta malanga. O le taunu mai le malai wa lele i manukau. Ia, mai. O langona o le ainga santa wai ia le langona o le o ti o le loto. O le wha alumaina. Ia male te. Ona o lea sa le mawhai o le taliane le tina. Ia ono le sa pa uilunga o le folo. Ia. O le wha lano la longa la lena tuina mai le kamariwa le lele e New Zealand. Ia ma fa mala mai ai wa maule mo le meo se va koskoso lo ma kuelalo alua kuelo mo le pa ia ma pa uan toilo ilano ma le lo tua ia o le mepi to chile ona tawa o le wa umana tali mai le New Zealand ma ua fa mala o le fo wa tanto talo no ia a fa fo na te fa fo mai wa to le mano le tunu e fenga le ngal company vale le New Zealand e fo inisio alu fa na wala tanto tro le to so ina tamam tina ma tua tau tua na ma auto a michele vanai tamam tina ma tua ia mautino lele o la wai lunga uma ona au e lunga le mele fa e ka ko me fui la lo vai le ku i vai o ka ka pe angu fo lunga wheelchair ia wai laki e o lena avel tina fa ila na fa anta ile o yeni maruanga tunga o lo ta ua mai ai pitai a fa ye se mea e ono fa le tonu wai fo ile le so i fu ma lo ina o le tangata po le tina po le fu tama ia e le ai anka ko fa ko e senga manka ko kale fai ia pe a o ina matua i fa le tonu wai le so i fu o se tangata e fai malaga mai e lungo le va le me fa nga ina le au nang a tonu ni si fo ten o le tomo fai fo ile le fa ko pe mai ia mai e fa ai ngalo ai lo ia o ia o nga e le o le le ka pe nganga o le lua fai ngā malanga mai lea tangata. Mai le mele sa wil fai to. Ia, sa wai loa i lunga o kako Arrow Bridge. Ia, o se tala antu na mo e le rivaengo lea wauli ina uan toe 20 minute. O na tale o leitu la e fa, tale fa tala mai e tuno o le Pasifika. Ia, o le sumia leo na fofa tasi mele fionga ia le a tau savema le polo kalame o le ngā ngai fo faiva. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's been said the human race has improved everything except the human race. But at least we're consistent. Some of us remain immature all our lives. Kind of like boys and girls living in adult bodies. As we said yesterday, a major mark of maturity is self-control. And one of the hardest things for us humans to control is our tongue and words. We've tamed huge wild animals like elephants, whales, and lions, but we still haven't tamed that little muscle in our mouth, which can be a deadly weapon that hurts, even destroys relationships and reputations. Words don't break bones, just hearts. So the first step is to think first. Stop and think about what you're going to say. Is it true? Is it kind? Is it necessary? The second step is to talk less. You have a far less chance of hurting others and yourself if your mouth is open less. Sometimes the best statement we can make is our silence. Remember the rule, less is more. We can actually say more by talking less. Those who have the most to say usually say it with the fewest words. Another mark of maturity is living controlled by your life's purpose and priorities, so you don't waste too much of your time and energy on temporary pleasure and leisure for yourself. Instead, you want to use your abilities, time, and resources to make the lives of your family, friends, and people around you better. This is why mature people live for something greater than themselves. They're givers, not takers. At the end of our life, we'll find that the only things we lost were those we tried to keep to ourselves. Strong, mature people don't have to have their way to be happy. They know that we receive more happiness from making others happy. We humans grow tired of the happiness we take, but never of the happiness we give.
It's only when we give our life away by helping others that we find real life. Remember, Jesus came to show us the perfect model of maturity and to give us all the power we need to follow his example. He's the only one who can enable you to reach your full potential as the mature human being he created you to be. Jesus said, "I did not come to be served, but to serve and to give away my life for others." So won't you ask him to forgive you for your wrong, self-centered living and to take control of your heart and character? Then you can grow to become all that he designed you to be. Just think a minute. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Radio Samoa, Kasilima Ivokolu Amo. Ole Jamie Lagula Wanchi and Radio Sam already vang ole only level to a family of a middle turn the time leveling to life. Fa take telemol time to mouth Jangai Pio the Sassaway. Maila won't be under last see you before already vang ole so I feel we sing out of to Mali. Illa time to mouth Jangai Pontual to time. Illa Timmy Sassiela of I to Janto Lentuolo to so formal about to all up. Illa so and to a feel or your voice. E lumo no ai leo tu no lungo pe mga lugar wala e ya po lunga fo yo la Facebook po la YouTube po la link tio fa longo le la au la tava le male tasi o no tasi male tasi famo e to tono la tato tro banga lo so le lo titi fa tama ile ding va ngole fi fa maile tala le think a minute e po le am le America ko ki bevesi ai telo de time e ngalo ya tanto le maso pito isiliana tawa Jangan ada tu fai tete yang oleh alih masuk ia oleh kamu foi lele olau foi va fai asi mai le si kai mi malvave olang alu male ako ia ele mawai le to ole moa ma mawai se file mu